uba karena sosyang MDC ke Kongres na Mawkyrwat ula ther tenge u MLA ke Mawsynram uba acem sang pliang da ka baong uba sang pliang ula job MLA na ke Kongres bat pet sekretari na mul Kongres bat dangsian ula pan tiket na GDP ndai ula syakataj bat menta wer la bena bun lej pan tiket na ke BJP. Habakran nak jingilang pun mena kertong ke Kongres si uba laborsan kurba bane ereng na moflang konstituensi ke election MLA arjar arfly hak handai trek unai tong arjar puar uba karena sulong baka pau uba sang pliang da di nongrim wala udai uba stad da ka bapen pau ba ka cing sakri ne trek kampaj ba kamdai da ka cing stad ndai da cing su thu ba cing sampang ulong baka jala ka don ka cing syalam ki khunrus pa ki bom su thu cing ki baduk Miki kubor mutan mga di mo in charge ka Mawsynram halalay sa tiro Miki kubor kyong Bay Maria, ukwa ng pan-tiket na kay-UDP. Kay-UDP na kantat! Paano nag-UDP? Kay-UDP rin ko kantat! Manta, snuwar-war po ng pan-tiket sa naka BJP. Kung nookran po assembly, kung nookran haki public meeting, snusher kay kasur kanya. Kata kecing nang kecing stad kemudian IS officer. Para ka nongrim lajong. Katanray lajong. Haba ukuran kum tao di banyan raba ya kata. Umday matabang anang stad. Mentang akran ni ka kongres. Nayaro ka kongres. Ngaben BJP. Ngaben NPP. Wala siya pillage tu. Kisamaran ba jungi kini kisi. Kiyong ka kongres. Kamlong syu kalayap, linar mensu, parti mensu, mensua kiro kongres. Kadon jimut kata kejingan kejing stad. Pialam syenu tak kejing stad ke bapidon. Nasuka menong tak kedi kuwe. Kamen sim menteri nak kapeta jumpa ba. Kam dei kam syom ha kejing nang kejing stad. Hynrei ngakwa manong katang kadi kowe ke kapenta. Kakerdan. Mano menurut